dan. Dobar dan. Na ovom ovde mestu nije samo spomenik Sinđeliću i njegovim Resavcima. Ovo mesto je, iako na vrhu brda, duhovno izvorište kojim su se napajala pokoljenja srpske mladeži, učeći kako se Srbija voli, kako se brani, da se u ratu brani, a da se u miru čuva. Stojimo ovde na srpskoj zemlji, slobodnoj, samostalnoj i nezavisnoj. Srpskoj zemlji koja danas ima rukovodstvo koje upravo takvu politiku vodi. Što je danas, draga braćo i sestre, u čitavoj Evropi, verovali ili ne, ali prava retkost. Živeti u zemlji koja samostalno odlučuje kojim će putem da ide, koja je vojno neutralna i tu svoju vojnu neutralnost čuva, ali koja mudro vođena i na čijem čelu je predsjednik Vučić, mudro vođena, pažljivo odmerava i bira svaki svoj potez i svaki svoj korak, a imajući pred sobom vrlo jasan zadatak. Sačuvati slobodu Srbije, njenu samostalnost, njenu nezavisnost, a to znači sačuvati i naše Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao našu kolevku i kao smisao naše borbe i našeg postojanja.